Vanoi muntina namiti ho zo se na bon chawin jingka pha nampi media jingkal tu so hin ngai mei ni sim somni la khat sangni le somni le gup namiti ho zo se na bon chawin ka hin lem cheuwe tuni kho in jong kamsung tu so ho hi han lang chuteng le nammi pi de in headinga poimo ho point phebe sim thla nala anane yu hitin channel hong lu ta ho in channel ki thopi na in subscribe in bol pi che ding win nge anele tiamna avelin ka hin nei kinin a hi I point ho ilut masang win neu khat highlight hin bowling kating akhat na chu hi alle tu masang zema kejet shi in social boycott ana ball ho zo se chu la do a hi in aban teng le LIANGMEI volunteer ho to ARAMBAI TENGGOL ho in training ABOL KHOM win hiti a hi KUKi chate DOU na ding le ei ho thagam na dinga am ho lung khat tha khana hin apang KHOM ve ti zong hi social platform hi in chuting le munchom min zong akimodo thezin hi chi zi a chu montina ka ngai lut kana mi pi te ho kichi theyu hitin ade sana milong ho tangkhul ho am ho to kinai vela cheng KUKi chate ho zo se a hi thei chanin am ho area hin lut ding le am ho to talks nei ding ho thilgon hi nei po hitin chuban le ukeng ne ho milong ho hi han lang chupa teng le tangkhul ho hi jong le am ho khusunga ana cheng KUKi chanu aban le am ho to ki cheng hon jong a hi thei chanin akin thei pena KUKi len gam sunga hung do dingin hetsa thupon ahong ki bol kenin a hi mei thei kal ahong umin zong email mateo mei je narco terrorism in nu mei chapang dem lowa asu se nu to chuban le athau tampi hong hin hibanga chu ukeng ne ho tangkhul ho am ho jong hi alugel hi am ho to takhat chat hi in am ho in press release a hin bol na wa chu mei te brother sister ti a hi am ho hin email mateo mei lei esan ho am ho headinga press release a hin bol na win jong ana zau sa in ti a jong ken ka thu so ma sa in jong kana seitan hi chi ze a chu to set to masangwa ikivenu chu e ho adinga thil phape na hi ti jong hi nammi pi te in aneki su mil po hitin avela thu so hi han lang chule lamkai ho akonin jong het sa na hi nammi pi te tam ta ve hi hongki nei a hi ta in lamkai ho thu phon hi han lang media ho tu sei ngai lo a uma le nang ho mama in mone ki po do abanting le to si nang ho mama in na to do hi ti zong hi aniki su mil po hi te tu in I topic in analut pe jing tau hi te point khat na I sei do choi hi ale tangkhul amoho mi gup kimat je a hi lo wa le mi gup KUKi te khonin a ume ti a social media dunga hi in chola isa kai platform a jong hi tu la tu a hi aki ha than pen khat hi in hi to ki thona chun email mateo isa kho ki ba piu I ho ki ba piu tangkhul milong am ho hin montina hin am hon rally chi win chupa ting le am ho chen na zo se a hin total shutdown gari jong lai thei loading chuban le dukan jong koi main a hon thei loading ti a hi am ho hin order khauta ana bolo hito kilhona chun am ho in chi protest banting le rally achi now aji chu hi ale KUKi te khutna ke ho mi gu chu akin thei pe na na hin hla do hi chuba ting le Manipur government hi han lang central government hi zong le akin thei pe na ke ho mi gu hi ni hin la do pi do hi ti a hi am ho hin lampi a ki zot wa hiti a hi thlang asab hi alang khana ga seidinga chu ei ho lamkai ho in am ho koma asei le press release a hin bol na asei na wa chu hi kena le hin am ho koma ke ho khuna mi a zo se nang ho mi ke ho in kapi do na hi tai tu in ke ho khonin koi macha na ho mi a tapon a hin la nang ho in ke ho in mi ka thla do zat bo ni hin thla do pi win tu la tu a hi nang ho custody nang ho khona hi ke ho mi som le mi li hi a hi
hi chu ho chu ipidinga nang ho in nil ha do pi lo ham tu in na ho mi hi ke ho khunin khana khat zong a ta poi tia I ho lam kai ho in am ho lam kai ho chu thupi ani a hi lang khana ga ve dinga chun tu la tu a hi security force ho center force ho hin na sata hin operation achi hlawin ai ho gamsung zeng bowa hi am ho hi operation chi hlaw hi chu akona imu do thayu chu hi ala hin government jong na sata hi tangkhul ho milong ho am ho site langa hi pang a hi chi ja chu ai ho hin ipi I bolwa pha ham ti pa hi a hi al hin inam lam kai ho I support do hi lam kai ho in hi chi bol ding a hi chi bol loading he ti ale mi pi in izu I che ding win jong team na ka hin nei kini email matevin protest ki phinna anei masanga KUKi chate in jong ei ho in jong government heading le Manipur sarkar Manipur government heading a ho in jong ki phinna protest hi lang chule rally jong in a chi cha yo hita in ei ho in jong ise yu chu hi le tu la tu a am ho khutna tangkhul milong ho khutna ke ho KUKi mi som le mi li amo custody a ho hi akin thei pe na hin nei tha do pi win central government in mi that ho ka pastor ka leader that ho jong ipidinga tu ni chan ge ya hi athat ho nei hol do pi lo ham ipidinga saza na pi lo ham ipidinga dandung zuya amo chunga chu action na la lo ham tia hi ei ho in jong ki phin na hi in nei yu hi ta in amo ho sanga in amasat zo hi in point ni na I sei do chu hi ale tangkhol mi gup ki mang aban ting le ei ho nam si pe ho ke ne fo amo ho ngo na api ei ho lam kai ho in jong press release a hin bola aban ting le nang ho mi chu ke hon kaman po win chu ba ting le he jong ke he phapo ve ti a hi am ho hin clarification su thing na a hin ne hi chi pan in jong zani ka video in jong kana seitan lalboy ama khut nung a hi ti a hi an ngo pe pe kit hi ti a hi am ho hin KUKi chate hi thiam mo sa te te ding a hi lo wale KUKi chate hi mi phalo ta hi a hi lo wale am ho hin khan khu a he poi ti a hi ai ho chunga hi thiam mo na ngan chang hi am ho in government in amu theine dinga chu mi long ho hi han lang chu ban le mai thei ho hi zong le to gon ane hin am ho mi long ho society a ex work ti a am ho hin hi chi group ho hin to gon ane social media dunga KNF in KHOM mi amane ti a am ho hin ex work ti a group khat asimo am ho milong ho hi hanlang aban ting le tangkhol hoi jong le amo society sunga alien alal ho in jong hi che abol ai pon ka la a phalo khalani ho a hi lo wala aki tho ti dham a hi lo wale aki sa chawai ho hin hiti a hi ai ho lam kai ho hi hanlang chuban le KUKi chate hi isu min se no hi in zani ka video in jong kaniu se in jong ka hin phong ta in avenom jo se in zani nisim somni sangni le somni le gup new sa son na ve theu hin tu la to ai leilon house pu pulal boy ama hi ango ke noi ta e hiti ai amo hin ngam da na pen theilo azo anala thu asewa ex hodunga am ho hin hiti ai KUKi ten ke homi amane abang kalai ho lam kai ho ngo ding tu a jong hi leilon house pu lal boy ama hi ango ke do hi ta in tu la tu a email mateo am ho khona isu pio mi som le mi li dam le bina KUKi len ahong ki le theiding aban ting le ain sung mi ho to dam sela akimu to theini ding in KUKi chaten ium na chevin itaw na win anagel do jingu hite ti su na mi pi nge na sang ta le tem na ka hin nei na hi point thum na in sei do chi hi ale ke je si in tu masang jema social boycott aneki bol ho chu la do hi tai ti thu hi point thum na in sei do hi in KUKi zo council ke je si in tu masang jema kitile gohoti mana meilhe sarkar sim ding le meilhe lam kai ho to gohoti a talks ka nei MLA ho chu social boycott phasot pi aneki bol hi in hi cho zo si chu May nisim somni sangni le somni le gup tu ni khwa hin social boycott ki bol chu la do hi tai tia am ho in nam mi pi te
zo si hi han lang chule I ho lam kai ho heading in zong press release a hin bol uve ti zong chu mu a hi in aban le tula tu a hi infal tol pi sunga zong hi email mateo meitei ho hi na sata ki boyo hin amho sarkar ki chu a hi lowa le amho ne la cha je hi han lang chuban le zani kho in zong chu infal tol pi in bank manager pa khat ama in mai lai ta hin bom anakam win hi ti asu in fal tol pi ai amho le amho ki ka hi ki to mo na hi jing a hi in ya su tu le tu a cm pa jong hi alung samong mong aban ting a hlo hi sa samong mong hi tai ti jong hi nam pi te in anaki su mil po hi te pointly a China in a say do chu hi ale asang ke sar kiti pa hin amoho milong ho tanghul ho adingai thingama panga hi in Manipur gam sunga bom khat ahung ke le ke ne bi ho ka be hi Burmalanga pana ke ne bi ho ahung in Manipur gam sunga hin bom ka win ke ho attack ABOL ve ti a hi zon na la thu se in e ho ga he theidinga chu tu le tu ai KUKi chate DOU na a pang abante le KUKi chate vedda lamza thang tabang hi hitia hi ama hin ami asa adinga hitia hi panga hin tula to jong okhur district a amo ho ki hal than munai mai lei CSO hi lang MLA ho koma ne la cha hitia hi athuma am ho mi hi ama hin sponsor ABOL hi ti a hi ti jong hi social platform chom min jang akimodo thejin zani nila vel meitei ho news hi han lang chole WhatsApp group ma dunga jang asang ke sir kisana le asang ke sir in KUKi chate chunga thu sei ho jong imu so ke do hi in hizia so social media mandan thi mo hitin social media hi nam hu do na ding le nam phat chom na ding hin mangu hite nam na ngai lut mong a hi ale na nam boi na thei ding imacha na bol ngam lo ding KUKin nam sung na ngai lut lawa aban le na lungset lowa lewang sopi na namboi na thei na sim do ding heti hi ki su mil hi in ki chai tai jingkal du so hin ngai nam mi ti ho zo se na bon cha ni khopa